Neki kažu da duvanje svećica povećava broj bakterija na torti, to može imati posljedice na širenje koronavirusa. A zašto smo uopšte duvali svećice? Stari Grci su slične svečanosti organizovali da bi odavali počast boginji Artemidi, zaštitnici meseca i lova. Pravili bi okruglu tortu nalik na pun mesec i palili svećice da dočaraju njegov, to jest Artemidin sjaj. Za Rimljane je gotovo izvesno da su slavili rođendane i tom prilikom pravili torte, pa čak i za običan narod, a ne samo za odabrane. Tokom srednjeg veka rođendani su uglavnom zanemarivani zbog bežanja od paganstva i straha od jeresi. Interes će se javiti u blažoj verziji u 12. veku, do duše na drugačiji način. Naime, u želji da sačuvaju svoju decu, roditelji im sve češće daju imena svetitelja. Proslave koje su za tim usledile su bile vezane za dan kada se svetitelj proslavljao, a ne za sam datum rođenja potomka. Proslava rođendana na način najbliži današnjem vezuje se za 15. vek u Nemačkoj. Ove svečanosti su bile poznate kao Kinderfest, dečija svetkovina, i u početku su organizovane isključivo za prvi detetov rođendan. Tom prilikom okupljali su se najbliži da proslave uz jednostavne, jednoslojne torte i bez duvanja svećica. U to doba Nemci su verovali da zli duhovi mogu da zaposednu dušu slavljenika. Da bi to sprečili, gosti bi se hvatali za ruke i oko deteta formirali krug, nalik na kolo. Igrali bi i pevali i tako zajednički štitili slavljenika u sredini slavljeničkog kruga. U 18. veku u istoj zemlji polako se razvio običaj duvanja svećica, kao i proslavljanja ostalih rođendana, a ne samo prvog. Svećice su se odnosile na broj godina, ali čak nije bila retkost da se doda i koja više, da bi se na simboličan način obezbedilo slavljenje i budućih rođendana. Donošenje poklona je i dalje bila retkost, a ukoliko bi se i dogodilo da ga neko donese, to se tumačilo kao dobar znak i produbljivalo verovanje da će godina koja dolazi slavljeniku biti uspešna. Tradicija se vremenom širi i na ostatak sveta uz lokalna obeležja, pa tako stiže i u naše krajeve. Danas je u Srbiji gotovo nezamislivo da se ne obeleži dečiji rođendan. Gde god priličili slavlje, određeni rođendanski običaji nisu napušteni. Torta ili kolači, pokloni i svećice. Slavljenik je obavezan da zamisli želju i da odjednom oduva sve svećice. Tako će želja koju je zamislio otići direktno do Boga i on će samo tako čuti slavljenikovu želju, to jest molitvu. Isto tako, ukoliko želite pojačati mogućnost za ostvarenje, svoju rođendansku želju ne smete otkriti nikom.